मेरो त खतरा आएको है तपाईँ तैँलाई हिरो लाग्दा लाग्यो तिमीलाई क्या भन्नु पऱ्यो आँखा अझ लगाऊ शादी का बेला हो 3 पल्ट त्यहाँ फोटो खिचाउने क्या नहीं मामा का खुट्टा छुनु नहीं मामा तुम्हारा फैमिली का पड़ा हमरा जम पड़ा जुम को मत दे ले कोई किसी लागे का नहीं फोटो की सबका वीडियो बनाना है अरे वहाँ देखा हुआ है मैं चाहिए तीन बच्चे हो होगा तुम्हें उतर जाए कति निकाय आज मेहरबान गरेर बिजन निकाल दिया तपाईले कति देखाइले भोलि यो भिडियो एडिट हुन्छ अनि पोर युट्युबमा आउँछ देखाउन लाग्छु मेरा चाना पोर युट्युबमा आउँछ अनि म फेसबुकमा शेयर गरिदिन्छु तँलाई शेयर गरिदियो त हेर्या आया वीडियो में केक चिपकाई दिया स्टिकर इस तरह टैग लगाई दिया भयो दाइ भिडियो हाई भन काई फोटो खिच्न लाग्छ हाई भन युट्युब च्यानलमा अहिले माग्दिनु सिधा युट्युबमा भन्छ निकर एक